Чезалisi bilip yatımı, taraftamı ve nakta. Nakta olmasına bir kupular kıyımında düşün milletimini. En asıl sıfatları. Fat salah, sahanlara yuktar. Ortaklara baz, bar bazdır. Uzlara bir kulhalı. Uza uşa, uza yüze, uza şırlı turhada. Yemek sayık birbirler. Sarayıp sen birbirler. Yumayıp birbirler. Yıkırır, uyumu var. Sayarasıp duymu var. Koyun kızları tibrele, yemli jiller giyinde. Bu valsini sagınırsın, unutmasın gömerge. Çıkı ölen aslarında, jilekler çeçek ata. Şu ekran korkutmagız, bir kız garmonun tart. İste bilen yığıştık dağ üstüne bulunga Avlapız yanındağı matur irkir kurunga Uşak yaktı kazanası pişirdik demli bıtka Uzak itip karab durduk Şartışır yanımızda Oynadık, şayardık, güldük Karab koyduk zor tabın Bıtkanı şıyardık Yumurka, ipi, kağın Şeşekler alsa, meşibіз ellen işli. Elle bizi kız bulğanğa şeşek yaratapsi. Vazı yanına kile de, temlep isni güllerini, suyunip miyav, miyav de ide beyran günlerini. Bir gün tereze dibinde gülübüz şeşek atkan. Pisiyibiz mingen şapta, yalgış şülmegen vatkan. Kuruksa da pisiyibiz, aşılanmadım izin. Aşılanırlar dimeni, şeşek yaratkan işin. Yaratam aktarırga asıl taşlı erjeni. Haman kızıktırıp dura eniyimnin merjeni. Haman kızıktırıp dura yüzügü, algıları. Biraz döviz geçtin belki mina bulur aları. Eniyim erjesinizli bara almay işkene. Kaderlep saklı minanı üzüm bilgen kişte de. Мен шушындай эзерлик белән киләләр балалар. Мен инде олы рәхмәтемне җиткерәм балалар бакчасында эшләүчеләргә. Мин анда еш булырга туры килә. Ул шушы нәни балаларны менә шушылай әзерләп чыгарга никадәр көч-куәт кирәк. Алар инде мәктәпкә киләләр. Мәктәптә дә шулай укытучылар бик зур көч түгәләр. Балаларга әгәр дә көч түкмәсәң, алар менә шушылай чыгып чыгыш ясый алмаслар иде. Олы рәхмәтем сезгә. Авзал Шамовка килгәндә, ул олуг шәхес. Ул беренче белемне Ак Егет мәктәбендә ала. 5-нче гимназия ул гомергә дип әйтик, үзенең беренче көннәреннән башлап ук Яшел Үзәндә татар мәдәниятенең, татар әдәбиятының, татарның
рухи нигезе аның оештыручы үзәге булып торды. Безнең монда Казан дәүләт университетының филиалы эшләгән вакытта безнең монда студентларыбыз белем алдылар, практик үттеләр. Шушы гимназияның балалары безнең филиалда укыдылар. Бүген алар монда инде укытучылар булып кайттылар. Бу әлбәттә бик шатландыра торган күренешләр.